Vučić po schadzki s predstaviteljami Exita, kotri prehlašeni za najljepši evropski festival i za najljepšu turističnu destinaciju, vyjavil, že tot festival bar značný za rozvoj turizma, ekonomski potencijal Srbiji i obezpečovanje roboti mladih i že je jeden z najvažnijših brendov našej žemi. Ovo pokazuje da zajedničkim radom i partnerstvom koji država može da ima sa mladim ljudima koji imaju takvu vrstu kreativne energije, da to može da bude korist za sve, da bude korist i za neke druge mlade ljude, ali da bude korist i za državu nimalo manja. Direktor festivala Dušan Kovačević podzekoval na potrimovki, kotru Exit dostava od državnih organov i hvaril, že še ostatnjih rokoh veljo zrobelo na zvekšovanju uhljadu toho festivala. Pokazali smo da kao često i naši sportisti da i sa manje novca, ali sa puno energije, želje, volje, znanja, entuzijazma možemo da se borimo sa najvećima, a neretko i pobedimo i budemo prvi. Kovačević tiž dodal, že potrimovka vladi pomohne, že bi stranski investitore uložili do Exita i že bi coveci ljudze prihodzeli na tot festival i do Srbiji.